Yes, abafana ba Arsenal rero nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ndibaza ko ibyishimo ari byinshi cyane, mumaze kwegukana igikombe nyuma y'imyaka itari mike mukirukanka inyuma, ariko birangiye imodoka itashye mu gipangu cya nyirayo. Birangiye kabisa, shampiyona ibonye nyirayo. Ni nyuma y'umukino Man City yagombaga gucakiranamo na Bournemouth. Bikaba birangiye rero ikipe ya Arsenal itwaye igikombe nyuma y'uko uyu mukino wa Bournemouth ndetse na Manchester City urangiye. Mu by'ukuri Arsenal ikaba itwaye igikombe nyuma y'uko Man City inganyije na Bournemouth mu mukino w'ishiraniro cyane. Ni umukino wari ukomeye cyane. Ese mubyakiriye mute abafana ba Arsenal, mubyakiriye mute kuba mwegukanye igikombe nyuma y'imyaka igera kuri 22 kabisa ikipe yanyu itabasha gutwara igikombe? Ni ibintu mwakiriye mute? Hari uyu munsi amakuru yari yiriwe avuga ko ekipe ya Manchester City izatandukana n'umutoza wayo Guardiola nyuma y'uko iyi sezo iraza kuba irangiye. Ngira ngo Guardiola yari yagaragaje ko atishimiye timing cyangwa se igihe aya makuru yasohokeye, byaje no gutuma avuga ko bimubabaje cyane. Yarakariye inshuti ze, zimwe mu nshuti ze yari yaraganirije ko ubwo iyi sezo izaba irangiye atazakomezanya n'ikipe ya Manchester City. Byaje gutuma rero avuga ati ibi bintu ntabwo ari byiza kuba wabwira umuntu ibanga ryawe ariko bikarangira arishyize hanze cyangwa se arimenya. Abafana ba Arsenal rero ubwo muraza kumbwira ese mubyakiriye mute kuba noneho mutarakina? Ubundi twahoraga tuvuga tuti ese iyi nzovu izabibasha, ariko nyuma y'uko hari abantu bagiye baturoringa Arsenal bavuga ko idakwiye gutwara igikombe, nyuma birabaye, igikombe iragitwaye. mubyakiriye mute? Mubyakiriye mute? Ubwo muze kumbwira muri comment kabisa, mushyiraho udutima, mumbwire ukuntu mwakiriye kuba ikipe yanyu itwaye igikombe nyuma y'imyaka 22. Ngira ngo ni umwaka mwiza kuri Arsenal kubera ko uretse kuba yegukanye shampiyona, ngira ngo murabizi ko kuri ubu iri no kuri finali ya UEFA Champions League. Hari amahirwe menshi ko bishobora kuzaba imwe nanone mu mateka ishobora kuzakora, kuzegukana igikombe cya Champions League. Ngira ngo murabizi ko iri kuri finali, umukino uzabera i Budapest, aho izaba ihuramo na Paris Saint-Germain. Mubyakire mute mu by'ukuri kuba ya nzovu abenshi bitaga ngo inzovu iri mu giti cyangwa se inzovu iri ku mwanya idakwiriye kuba iriho? Mubyakiriye mute kuba noneho nyuma ekipe yanyu itwaye igikombe? Ni ibintu byo kwishimira. Hari ikintu bavugaga ngo nyuma ya nzovu iragitwaye. Nyuma muramwibuka Arteta ababwira ati trust the process, mwizere process turiho. Abenshi ntabwo mwemeranyaga nawe, muvuga muti mu gihe sezo yaba irangiye adatwaye igikombe bamwirukane. Ariko navuga ko Guardiola agaragaje kunanirwa ku munota wa nyuma, aho yasabwaga gusa gukomeza gutsinda kugira ngo bizagere ku munota wa nyuma, ariko bisa nkaho bimunaniye. Ikipe ya Bournemouth rero ikaba imuhagamye. Ubwo sinzi niba turi bubyite ko ari ihene yanize mucoma nka bya bindi byo muri Rwanda Premier League, ariko Bournemouth ikoze ikintu gikomeye cyane. Uriya musore bamwita El Junior Krupi watsinze igitego atsinda Man City, ngira ngo
abafana ba Arsenal ese mwamuha iki kuko niwe utumye mutwara igikombe, ni iki mwamuha kabisa muramutse bibaye ngombwa ko mumugororera, ni iki mwamuha? Ese umuntu wamennye cyangwa se washyize hanze ibanga rya Guardiola ry'uko agomba kuzaba atandukana n'ikipe ya Manchester City ubwo iyi sezo ya 2025 2026 iza kuba igannye ku musozo, mwamuhemba iki we? Kuko navuga ko nyuma ya sezo ishize ngira ngo murabyibuka Jurgen Klopp ubwo yatangazaga ko azatandukana n'ikipe ya Liverpool. Murabizi ko Liverpool kuri ubwo yari iri mu bikombe bigera kuri 4, yewe inafite amahirwe menshi yo kubitwara, ariko byaje kurangira itwayemo igikombe kimwe gusa. Ngira ngo byagize ingaruka kuba Jurgen Klopp yari yatangaje ko agomba kuzaba atandukana na Liverpool, akabitangaza icyo nakwita imburagihe kuko yabitangaje mbere, kandi mu by'ukuri sezo yari igikomeje. Ngira ngo nibisa nk'ibyaba ari nkabyo bibaye kuri Guardiola nyuma y'uko aya makuru amenyekanye, kandi timing yayo itari mu gihe cyiza kuko yari afitemo uyu mukino yagombaga gukinamo na Bournemouth. Bikaza kuba bimenyekana rero uko azaba atandukana n'ikipe ya Manchester City ubwo iyi sezo izaba irangiye. Ngira ngo bigize impact, bigatuma navuga ko bigize negative impact, bitumye Bournemouth ibasha kumuhagarika aho birangiye umukino anganyijemo na Bournemouth igitego 1-1, binatumye Arsenal ihita yegukana igikombe cya shampiyona. Bivuze ko Arsenal ariwe cyangwa se ariyo the champions ya sezo 2025-2026 muri English Premier League. Bikaba bivuze ko rero Arsenal yegukanye igikombe nyuma y'imyaka 22 badatwara igikombe. Ngira ngo bishobora no kuboostinga morali yabo, kuboostinga morali y'abasore ba Arteta, bikazatuma ku itariki 30 ku mukino bazaba bafitanye na ekipe ya Paris Saint-Germain kuri finale ya Champions League, bishobora kuzatuma bitwara neza kuko bazaba bafite morali, bazaba bafite akanyamuneza ko gukora amateka nyuma y'imyaka igera kuri 3 babigerageza, ariko nibize kubakundira nyuma na nyuma. Finally Inzovu itwaye igikombe. Reka mbashimire abantu muba bibaye ngombwa ko tuza muri time iri unprepared cyangwa se igihe kidateguye, ariko byari ngombwa kuko Arsenal ikoze amateka kabisa. Abafana bayo ubwo mubyakiriye mute? Nizere ko nibura ku munsi w'ejo kabisa muzaba mufite icyo kuvuga. Babandi bajyaga bavukiraho abahaters bavuga bati Arsenal ntacyo mwageraho, ngira ngo nyuma na nyuma muberetse ko hari icyo mushobora kugeraho. Reka rero abantu bagera kuri 10 turi kumwe nonaha, nizere ko mwakanze subscribe kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Iyi ni TST Sports Rwanda, ngiye kujya mbakubita amakuru ashyushye kabisa. Hari ibinyamakuru nahoze nsoma mu kanya birimo The Athletic ndetse ni Daily Mail, harimo na New York Post, byagaragaje ko hari bamwe mu nshuti za Guardiola bashyize hanze ari amakuru y'uko agomba kuba atandukana na Manchester City ubwo iyi sezo iraza kubirangira. Ku munsi w'ejo dushobora kuzabikomezaho. Indi update nabaha nanone nuko kandi ekipe y'igihugu yacu Amavubi twaje kuba twamenye nyuma na nyuma aho tugomba itsinda tuzaba duherereyemo mu mikino yo gushaka qualification z'igikombe cya Afrika kizabera mu bihugu bya Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. U Rwanda twisanze mu itsinda K. turi
turi kumwe n'amakipe atandukanye arimo nka Mali, turi kumwe na Mali, Liberia, harimo n'indi kipe ni Cape Verde, ntabwo nyibuka neza, ariko ku munsi w'ejo turaza kuba tubicamo kabisa. Nizere ko rero mwakoze subscribe kuri TST Sports Rwanda. Nge rero mba ndi kumwe namwe kuri iyi channel ni PK the Sailor cyangwa se PK number 1 the captain. Reka nizere ko rero abafana ba Arsenal mukomeje kugubwa neza kabisa. Wari umwanya mwiza wo kugira ngo mbashimire, ngereka nshimire abafana ba Arsenal mwagaragaje kudacika intege, nubwo hari benshi bagiye bagaragaza ko umutoza wanyu ashobora kuba nta kintu abagezaho, ariko reka mbashimire ko mwagaragaje kudacika intege, byibura nyuma na nyuma mukaba mubikoze. Ni ibintu byo kwishimira. Buraho muri rero ngira ngo ku munsi w'ejo kabisa muzinagemo cyangwa se muzisengerere agacupa kuba kabasha. Ni ibintu byo guserebura. Nizere ko ku masitati mugiye guterekaho kabisa. Nizere ko nawe rero wakoze subscribe kuri TST Sports kugira ngo tubane. Ndabizi hari igihe kwitereka imihanda biziba bitari sawa, ariko byari ngombwa. Reka nshimire rero mwese twari kumwe, mbifuriza kugira umugoroba mwiza. Ubwo ariko hari ikintu mutaransubiza, nababajije ni ese uyu muntu wamennye ibanga rya Guardiola, ngira ngo nimwe abafana ba Arsenal nimwe mu byungukiyemo. Uyu muntu bibaye ngombwa ko mumugororera, ni iki mwamugororera? Muramuha ikibanza i Kigali. Sawa, mugire ijoro ryiza, ndabakunda cyane. Mukora ariko subscribe kuri TST Sports Rwanda, murayibona kabisa, mukuru ka subscribe kugira ngo turebe ko natwe twatera imbere nk'abandi. Ubu urabona iri shusho se ni ribi cyane, ariko buri ukoze subscribe hari ukuntu byadufasha kugira ngo ubutaha ishusho rizaze risa neza kabisa. Mugire ijoro ryiza. Reka nshimira abantu bagera kuri 6 twari kumwe. Yego, mbashimire cyane kandi mbifurize kugubwa neza. Niba muri abafana ba Arsenal, congratulations kabisa, the Gunners, you are the champions of 2026. Congratulations.